Maragsak nga oras kanal daw yung amin nga labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kinikab sa Lirio sa napud no anagan tintay drama ngam sakbay ti amin makablawa man pa damay ang Dispo Wilfredo Dinong kan Jade Galvez dita kabarwan San Juan La Union. Das ti man ti kuna ni kabsat Lirio. Dirman ang biyanang talo kami nga kakabsat. Dua a babae kanag may saak a lalaki. Ulila kami ni iti ina, iso ati amamila ngan ti kadkadwami iti balay mi. No may panggap iti sanikwa adag agum ti amak kat iso ti malaan dagiti dua a kakabsat ko. Dilawak ti kasta nga ugali da iso pasaray siyak ti kontrabida iti balay mi. Rogyak man ngarud ti agsalaysay. Nay, anya ta imulmulam, Danilo. Kita man yung damagang pailaang manang. Ha? Nagadumot anyog daytan. Weng, tapno agserbimot lang alad dito'y nagbidangan ti dagata, manang. Ha? Aguray ka. Apay akasla nayalis ti muhon ijay puun ti bayabas. Dimendan samot dito'y ayan ko, Danilo. Nek, unay matikas na pa nagkit-kitang kanya akon manang maya. Pagbalinimot nga agum ako ni titaga. Naisaan mo't akasta. Mas daawak laeng. Kat anyat amom ngay, no pinagaangawan da nga inyalis. Awan tinangko ti dita, manang. Awan mo't umay ditoy. Tadadag iti aso bantay ko. Kasla nayakar mo ngamin manen. Manin nga. Anyat kahit mo asawan. Kanayon amayakar day taamuhong. Imahinasyon mo lang day tamanang. Pasit sigurong ti panagbakit mo day ta. Kumapoy ti memoryam. Iso adimon malagip ti ayan day taamuhon. Di ta talaga ti ayan na. Saan nga imakar? Ha? Ay, wan nga ta Ila akong kidi day talotay manang tagatangag. Ha? Kat pagyanak ngayon no ilakok ti dagak kabagis. Kit iba timla dyan nagtuunan ti balay mo, amana. At dala pagyan mayating. Aw mo ilat mang tawid. Tabakit kamot abalasang. Ngam siya ngay. At daanak ko apatawidak. Kitnay, kurang ti patawid ko. Katnoan niya ti adda maipatawid mo akat anusan da. Pagbabasitan da kabagay. Kunak man no dito'y tayan ti buddang ti dagayo kan ni Auntie Maya, tatang. Ide, ngambita sa anayin. Anya? Ay, sa dino nga ron nga tayan ti husto a buddang. Ditoy, ngam saan pa a final data? Ha? Ti amok nga ron kit ijay pa'y din. Nalawlawa ti kukwak ngam nantiyaw. Agad kitaan nyo tatang tanay. Amangan no nalawlawang agpay ti kukwayaw. Amangan no basbasit lang kan ni Auntie. Tawam mo't anak kanasawa na. Hun nga raw, no kaya't nakidi pa'y akit ila ako ng tidagana ta hulugak. Ako, damagan nyo kan kuha na tatang. Ang pag naadanan nga nyo ilakunan. Ikit mangibati iti basik Ibati na dyan nagtuunan ti balay na. Rumbang laan nalawlawa ti dagayo ata daan nakyo. Tapno damot ipatawid yo kada kami tatang. Day tangarot ti pampanunuta kanak ko. Ngam di kay madanagan. Tay aywag nantiyaw. Tay ilako na itinalaka ti dagana. Uray hulugak no kayat na. Malangarod tatang. Ngam na di yo kumaliplipatan na siyak ti inauna nga anak yo. Isa rumbang laan nalawlawan to titawidag adaga. Naimbag nga orasyon, ti. Anyat si Dayo? Nangan kayon? Nay, si kamot gayam, Lirio Barok. Jakpay nangan, urayek amalin ay jayin na poy. Agluto akto no madamdama iti dilis asidaak. Di kay agluton iti si Dayo, ti. Nangyagak iti si Danyo. Prito nga ikan. Kantorta sa bunganay. Ay nagimasan. Ibatik dito lang misaanan, ante. Mala, taibalis ko biit, Lirio. Saanan? Tagdiretso ako niti trabaho, kante. Indagas ko lata si Danyo. Ay naagyaman Barok nakasingsingpot ka kanyak. Si kalat ka anak anasingpot kanyak. Gaputa na singput kayo mo't kada kami, ante. Mala, mabana ko, nante. Mangan kayo ton. Wan, Lirio, agyaman manan.
Nakasingsingpet at talaga day nga anak ni kabagis ko a Danilo. Kadagiti talo nga anak ni Danilo, ni Lirio ti kasingpetan. Iso tinaasidagon ay kanyak, banag apakaragsakak launay. Siyak ti burida, iso arumbeng la asyak ti kaadwan iti tawid, tatang. Ni, apay nga yakasta. Siyak tasyak tinaw nami Buridak ti rumbeng akaadwan iti tawid, saan nga inauna manang. Inaunakit di kasta ti patakaran no may papanititawid. Ala, di kay agrikyaran, Brenda, Mia. Sana lay tataw-tawid ti pag-apaan nyo. Si bibiyagak pa lang, ng pag-apaan yun day tabanag. Urayin nyo pa'y amatayak, sayo alain ti tawid yaw. Saan mimat ngal almanen, tatang? Ipalpalagip milaeng. Nangruna kanyak, tasyak tinauna. Siyak kumati kaadwan ititawid to. Siyak tasyak ti burida. Anyat pagsinsin nung bata nyo aya, manang Brenda, Mia. Dayta amiya Ibagbaga na kay din nga iso kano ti kaadwan ititawidon. Siyak tasyak tinauna. Mala, tapnawan ni Riri. Pagpapadaan ni tatang ti ited na atawid tayong anak na. Saan na mabalin siyak ti kaadwan. Siyak apaya si kangay. Husto daytan kunakmat. Di kay lagbayin. Di pala na ipaima kada kayo dagit atawid. Ng pag-apaan yun. Maturog kayo gitin. Rabiin. Manang, katanga kon talon mo. Uray, tadi mo matlama si kasaw. Ha, kat no ipatpatalon ko day jay iti kasinsinta. Siya kun timang talon, manang. Kabsat nakmay. Siyak tikang runa na apang ipatalunam iti dayjay. Wen, ngamjak ila ko day jay Danilo. Sino kumatimang tawid taw? Kat awan mo't anak mo. Ang mga no almanin to ti sabalin tun matay kan manang. Saan? Jak ipalubos ang mapasamak dayta. Kanyat maramidam ngay no natay kan taon. Kat jay talon mo ngay. Adamot taltalunam. Kaasimot jay kasinsinta. Awan sabali apakitalunan na. Basta sublata kun atalunan da manang. Sa nabalay, tagbingay tamot iti maapit. Kasaritak tupay nga rod ni Insan Pidong. Narigat mat no basta sublatem latan. Ne, apay ano idendin manin to'y mohon dito'y. Nagadayo mo tayo nan. Ije mo't abanda ta amok nga ayan da ito ide. Baybay amon no di tati ayan na. Day tati final. Kamali siguro ididamo. Inyakar samot manan ni tatang. Isublik da ito'y. Ay saan? Di tangarod dayan na. Ikadamki din. Saan mo't adito tayo anda ito ya? Di tangarod. Di kakit agyaman talumawa ti tawidam to kin ni tatang. Madi, tagsasaor miya. Kasimot na antimaya Gaputan na singpot kan sana matagtagari. Kastantar aramidin nyo. Or aramidin nyo nga. Apay, anyat madi nga inararamid mi aya katawan mo. Saan tayo kumaagundawayan ti ginasingpot ni ante? Kaasimot. Uray tawan asawa kan anak na. Bagi na laang ti pampanunutan na. Oray pay. Naan niya ti para kin ni tatang. Isulang Di tayo almanin ti saan tayo ako ko Mia. Kasano ngay manang? Nakapanunot kan? Ila ko mon jay dagam kanyak. Uray inutag kabayadan. Saan kabagis? Jak ila ko. Kay numatay kan, di sayang. Awan mang tawid. Basta jak ila ko kabagis. Iso apasensya kan. Talunag nga rudain. Paras pasak no bigatan. Nakisarita ni Insan Taapidong. Lumabalin. Uray ilas na itan atalunan. Tasublatem to kano inton umay atawan. Ay sana. Sakti priority manang. Takabsat na. Basta sublate kon. Tanakasaganan ti imulak. Nangina ti bagas ita. Iso amulaak iti pagay. Kasaritam tong arod ni Pidong. Saanin? Apay sino dito apidong aya? Dagana aya, tabasapol pa ila kasarita. Basta trabaho kong day jay manang. Sa nabalay, tagbingay tanto iti maapit.
Sikat timang talon iti sinublat ko at talon ni Antem Leriaw. Amo yumot nga da trabaho tatang. Ken maysa, apay ngamin ang sinublat yo no saan yumot gayam ama sango at trabahoan. Masangok basta da kadwak. Tulungan na ka. At dapay trabaho tatang. Lipasen mi pay balay nga aramidan mi. Ala, takamin kanimiya ti katulungan nyo amang trabaho iti dayjay tatang. Uray tawang mo trabaho mi kanimiya. Ha? Malagarod. Naimbag kayo pa'y tamuda katulungan. Yung talalaki akabsat yaw. Awan pakibiyangan na. Sana kasta tatang? Ay di ka nagsaw. Pudnumit nga may nga awan pakibiyangam. Kontrabida ka pa'y nulad duma. Ngam sa dino ayat ti talagang ayan day ja amuhon ande. Nadlaw kumot daytan, Lirio. Ngamjak la nagtagtagari. Amok asaan nga ijay ti sigod nga ayan na. Naidendен iti ayan nyo. Un nga ron. Asino ngay nga tatinang idandan? Ni tatang samit. Payman tayo sublik to iti sigod nga ayan nante. Ala, baybay amon ka anakan. Amangan no umanay tumanen apangapaan jay amamken kadaytan. Kas jay nan, awan problema kanya. Jak kahit tikas dyan nga style ni tatang ante. Uray dagiti kakabsat ko. Imala da iti ugali tamak. Adag agum da iti daga. Pagapaan da pa'y kidi ti tawidin danto adaga. Ti kayat da, adaw kadakwada. Sa baling arod ti ugali dagi jay akakabsat mo. Di da pa'y pumansin no daduma no masabsabat ko ida di takalsada. Ala, siya kung dagkid daw iti pasensya kada kayo ante. Numatubngar ti mading aramid da, umihingar damat. Umdasla pangapapaan da kada tao. Di da kayat ti makurektar ante. Ala, bay amon Naimbag pa'y kan katanasingput ka, Lirio. Itultuloy mo ti panagsingsingput mo, Barok. Taday tanto ti mangitundaken ka itinapintas a masakbayam kaanak. Ante, manulat tawanan tinabatbati a panagbiagyo dito rabaw ti daga. Asinon tungay ti pangipatawidan nyo iti mapanawan nyo adagayaw. Apay anadamag mo day ta, Brenda. Madamag ko lang matante tanawang maanak yaw. Da kami ti kaasit ga nakabagyan yaw. Tadudwa kay ngaron nga agkabsat ka ni tatang. Saan mo ta mabalin ni tatang ti pangipatawidan nyo? Talakayan. Saan mo langan nga agbayag ti panagbiag na? Isa kapilitan, ada kami akaanakan nyo ti pangipatawidan nyo. Saan aya? Ha? May maya mo lang, ano nalawag ti saritaan nante? Narigat nga min ti aga-apay tunawan kayon. Iso nga itata si bibiyag kay pailaang, ibagayon na asino kada kami ti pangipatawidan nyo. Mangpili kayon iti maysa kada kami. Kano siyak ti da kayo. Jay inauna ti pilyan nyo. Ha? Di kay agdanag ante, tano kumapsot kayo. Siyak ti mang bantay wano mga sikaso kada kayo. Ilutuan kayo ito iti kanin nyo no nakapsot kayon. Saanen balasang ko. Kabaelak matkit de nga uray awan mang tulong kanya. Ay makamu kayo nga ruda. Basta laglagi po nyo timbagak atan eh. Narigat taga-apay tunawang kayo nantay. Iso na saya atay addan pangipatawidan nyo iti mapanawan nyo asa nikwayaw. Agawid kan, Lirio. Malimon, Barok. Amangan no sa pulen da ka ije balayo. Dito yaksan ang maturog ante. Anya? Inton sa pulen na kajay amam. Dakkel ako nante. Saan ako nga ubing abasit. Kat addan sapay trabaho no bigat. Awan nante. Day of minton bigat agbiyahe ti busme. Ay, kasta ay Ay kat makaamo ka nga rod No siya kay kayat ko taad da kaduak. Masya nakarod kada kayo ante. Awan kad kaduayo diti balayo. Iso akaduan kayo man. Uray sagpaminsan laang. Nasingpet ka talaga kaanakan. Kanayon nakpay nga ikan iti sidaek. Ken kanayon nak nga ilutuan tunggal adda ka dito ibalay. Kat anyat serbik nga adda dito ingay no di kay ilutuan anti. Awan mo't sa bali amang tulong kada kayo no sana siya. Takas jay mo't nga rod absat yo. Di da kay pa'y malagi papasyaran dito balayo. Sala umay no aday baga na may papan iti daga. Imay man kit di kalmanen
Pilpilitan nak amangila ko iti dagakken kwa na. Hulugan na kano. Anya? Di na lang arud mas asikason ti dagana. Nayunan na pailang. Wan nga rod, sumalugan tipig sa di amayo. Rebeng na nga ginanan. Kastamot nga rod ti bagbagakan ti. Ngamdi mo't agsarsardeng agtrab-trabaho. Sapay mulaan na ti saan na adaga. Anya, Ada nagnireklamo idi na minsan. Minulaan na di labos ti daganan ti. una yun day jay nga amayo. Saan amapnek iti addaken ko na. Wan nga rodan ti. Dayta ti dilawak iti amami. Asino ti sumurot iti talon? Tulungan dak nga garadaw. Si Galeryo, umay ka, tulungan na. Agtutudo tatang. Mayat kid di ti kastoy apanagarado nalukneng ti maaradaw. Agkimkimat pay. Delikado tatang. Saan akum na day ta akimat? Mapana ko no di ka umay. Di kay rumarain. Tanapig sa titudo ken kimat. Delikado tatang. Sakit ti isuro mo. Nabayagan na kastoy tar aramidag. Umjak mo't makimkimat apulaos. Si bibiyagak pa'y mo't lang aging gayta. Hik! Agawa mo't tago na Unay mo dito anwangan. Ala, agawa am ti magnatan malami na kon. Kaya't kuntag ka pa'y. Hik! 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 Alay! Tailas tanda ito'y akinilang. Aginanakan taunwang. Manang, agrubot kayo tentay kitaan ni tatang. Nakimat ka no. Anya, Allah! Ay na, dayto yan ti bagbagak. Kunak ngamin asandan arumwar. Ngamrimwar dalata. Ala, intay kitaan. Naimbag lang ang tasan kayo anak tay tatang. Huray siya. Tiyamok. Kanibo sa anak ko. Nasakit yung ulok. Kinkaslay miro ti panagangis ko. Bunga siguro ti pan nakakimatyo day tatang. Ti pagyamanan tayo saan kayo anapuruan. Nga masapol nga agpaagas kayo latta. Naganaw ang makimat dita. Apay sakpay. Ala, di kayon agsangit. Agpapigsa kayo kitdi. Tapno daras kayo agimbag, tatang. Kumusta ka, Danilo? Nay, apay ngagsangit ka ngay. Manipod na kimatak. Diyak mawawatanin ti bagik manak. Adon ti marikrik nak. Malagdandanagak pa yan. Kan nasakit ti marukong ko. Marigatanak pa yung agagas. Nutantuma. Jakul baka trabaho na imbang manag. Anya, ala agkararag kalata akabagis. Ininot to ti panagimbag mo. Wanan. Jakul baka trabaho. Kasalon ti talon ta. Jakul masukay. Baybay amda kita. Tada ni Lirio ang mga sikaso. Kanda gitidwa a babae nga anak mo. Manang, bayat ti panagsakit ko. Ano ti mama amiris ko. Nagbalilak nga agom iti kalabas. Ha? Ti kayat ko, almalik amin anagaba. Gabita, jakbot karon masikason. Sana nasaya at tiagag agom kaya bitisan ako kwa, manang. Nasaya at mata na amiris mo dayta, Danilo.
Wan, husto ka. Mapnag ka iti adakan ka. Di mon almanen ti saan mo matakukwa, ta saan anasaya at ti kasta. Pakawanin ko ba, manang? Ni Apo Diyos ti pagkidawam iti pamakawan, Danilo. Uwan, manang. Kanayon nga ikararag ko na ita. Mangan kayon tatang. Adto ti kanan nyo. Ha? Apay, panlanganin na ya. Kawan, alas 12 ni taldaw. Pangaldawon Mia, subwa mo ni tatang. Wan manang. Ay, sino kay tayay? Ni Mia, Wando, Brenda. Aday takay manan. Nalipatan nyo man tinagan kon. Siyak ni Brenda. Ni Mia ti Maysa. Ay, awanan. Madaglilipat ako. Ang sakit manin ti barukong ko. Marigatan ang aganghes. Ay na, makapadanag kay Mat. Ay, ala, tailutok tabarukong yo. Payakas to'y di mapaspasama kanyang. Dusak samot tanda ito'y. Suwada kayo. Di naktultulaan ng anak ko. Di kayo agagagom. Nangrunalusan niyo ako ka. Baday, tikasta. Tatang. Nagsing-singpit kayo, anak ko. Wayne. Di naktultulanan. Tanamiris kung naging jaya bindot ko. Nasaya't ko wala ang taramidan niyo, anak ko. Awanan ni tatang. Di na nalasatan dagiti timpuar nga agduduma sakit na. Wan nga rod manang. Makaikawa mat ti kaawanan ni tatang dito'y balay. At least, nakapagpakawan ni Tibasol na sakba nga impulang na tibiyag na. Wen nga rod Ay, pudno ti imbaga ti ama tayo. Sana nasaya tagbalin nga agong. Isa pasensya kayo no adaman na ibagbaga kiti kalabas saan nyo nagustuhan. Oray siyak mat Amok nakaisawa nga iti saan amay parbang iti kanlabas. Iso sorry mat Agkakabsat tayo. Isong agpipin na sinsya tayo. Awan ti sabaling agsisinakit. No saan ada tayong agkakabsat. Nakapsut akon. Kat iti mabiit. Amok nga ipulang kon ti biyag ko. Iso asakbay amatayak. Kayat ko pa'y nga ibagakan kaleryo. Asi kanto timang tawid iti sanikwa ang apanawa. Anya? Sika tinakarignaak iti pamatag ti maysa kaanakan. Nakasingsingpot ka kanyak. Iso asika tinapilik apang ipatawidan iti mapanawak adaka. Anya? Apay nga asaklang ante. Jakmat almanan day adaga. Basta, sikati impanagan ko iti dayjay. Sikati kayat ko amang tawid iti dayjay. Kat adakan ka no ibingayam dagiti kakabsat mo wano saan. Desisyon mo dayta, Lirio. Jakat abukutan timpatawid nanti kanyak. Manang Brenda. Mia. Iso pagbibingayan tayo atallo dayjay. Anya? Jakayat nga dad-adokan basbas si titawid na. Tigayat ko, agpapada tayo amin. Iso ano anya tanda kanyak. Ikan kayo mat. Kasta ti agkakapsat. Agbibinadang. Agbibinningay.
Nagbibingay kami nga rod iti husto kadagiti kakabsat ko kat nakita no kasano ti panagbabawi dagiti dua a kakabsat ko isa naragsakan iti husto tanami risda dagiti biddot da iti kalabas. Katita dan bukod mi a pamilya kat napintas latta ti linnangan mi nga oray adan pamilya ti tunggal maysa. Alakastan tigayem mo Lirio. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. Enyor nos para ti script kaniti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Salamat kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.